dragom Gospodovice Kirila, da vas pozdravim u podvorju Srpske pravoslavne crkve i pri Moskovskoj patrijaršiji. Za nas, za našu crkvu, za naše podvorje, ovo je istorijski događaj. Prvi put u obnovljenom podvorju dolazi predsjednik naše države i vi ste prvi koji ćete ući u istoriju ovoga podvorja, ovog hrama, koji je posle i oktobarske revolucije posjetio jedan predsjednik. Meni je